wi khamadai about ping Ukhrul COVID positive khani samphangli haira Thingrong khaling pongli training cum demonstration somsaili sa haira Tangkhul Mayor ngalalong na Phungyar subdivision area wi kthana pingli ta samphang haira Minister Dikholi Corona Warrior Award wiwang kapangkhui haira Ajui bao Riyarmi Konghar in ba midale Ajui bao maisa aina nang room sa Aya we report athishur da Ukhrul COVID positive mi khani matai sang haira Positive khani ji wino bazar contact tracing sada mi thuruk test kasali sam kaphangna Aya town hall screening center li mi hamphanga ta chiko test kasali positive masamphang mana mass testing ainang sota positive sam kaphang pingwi kajat ka karli mi khang daily khaman ma khaman yun wata contact tracing la samaman da khalena Aya violent hamle khong rayotang DC bungalow mayotang kala UBI violent contact tracing kasali positive machang samana ta DSO wi pauna hanga Ukhrul achongthang ena hauphok kahai COVID awareness and vaccination campaign chi aya awung tangwi rishing holy rungmita mi shakha apa akha na vaccine first dose kap khui haira Jingkum thrata chisha kakahai mi hangshini ta thruk kala Jingkum hangmati ta phanga kakahai mi magada phanga na rishing hall chili rakap khui kahai na ta hanga first dose vaccination kapaira first vaccine kapaira Thingrong lingsang lala arong pingji mathata kharkhuite khwai wi maramli 10 sector Assam Rifles Somsai Battalion na training room mi ta Thingrong khaling pongli tamchithe haira Additional DIG Colonel Dipankar Basu kala 27 Assam Rifles wi officers pingna 24 Assam Rifles la changda somsaili Kasar Ranye ji Assistant Conservator of Forest Ukhrul Forest Division Kuira Ungrin Maluna Resource Person Samita Kupsang Haira Thingrong Maling Sangrang Laka Linki Gachi Apam wi Tingyat Ngalei Kala Thingrong Yurji Matalak Aina Kathe Takar Saya da Maluna Hanga Kapungwa Ki Ngalei Kamin Hina Lingsang Tatar Gachi Thingrong Nau Pingwiwang Mapalak Gachi Ngasaya Kala Arong Nau Pingji Matada Karngasak Kawai Chaka Meter Katum Maika Hai Kamila Dakar Saya Kala Lingsang Kahai Tili Arong Pingji May Kala Shike Wi Aina Zingkum Kani Katum Shikava Ngakwa Kami Dakar Saya da Hanga Ukhrul liver Thingrong Kaling Pamay Kap Gachi Hi Kaching Karo Atam Hina Gachia Thingrong Gajung Kaling Kasang Apamli Tura Chaiwa Kami Hi Chotlak Kahai Otna the resource person Jina Hanga Home Ministry Central Armed Paramilitary Forces Pingli Thingrong Gajung Lingsang Kawai Jitsa Mi Kahaina 27 Assam Rifles na 2020 Kumli Ukhrul Thingrong Traka Lingsanga Ka Arong Kakar Mamatha Tua Chidada Sada Thingrong Linkasang Hi Mathame Her Kawai Kadada Saka Pani Kala Gachi Tekhui Kawai Hikata Ranye Hi Singagana the 27 Assam Rifles Sui Commanding Officer Colonel Ripon Borana Hanga Colonel Ripon Borana Kahang Athi Shooter 27 Assam Rifles na Aji Rashungda Thingrong Now Thing Thrada Mati Shatruk Kata Lingsang Haira Kala Thing Hangmati da Shini Lingsang Lui Kawai Ringdalea Kala Mimau wi situation Mathasang Khriao Village Authority Pingli la ngasan laga Thingrong Khaling Ot Hapok Haura da Hanga Tangkhul Mayor ngalalong na Phungyar subdivision area wi lunglei khalen long naw pingkala COVID-19 committee li tasam phangda Phungyar subdivision li khale ruchum naw pingwi kasak kapai ngasan ngrom haira COVID mimau hina thang wi kring kharakli marlak ena shekhu ta khale atam hitharan awo aiwi ena khara I hau ngashan wi khamatha achai are atam kachida ringchithe khawai sa sa ta Tangkhul Mayor ngalalong na Phungyar wi apam kachung khali wamalan mi haira Pau khamalan wi achak sada apam pingchili signboard li tu year kapi laga ta thek mi haira ta hanga hangda khali TMNL na kaphong tu year jia Mi kishai mi kamang mang
Khior ka hom ning machang ma ngashang na han mishailo mimanglo ngalei jingli kapang na sangmaya mi kate wiwang kamatha sami kre ing ngashan na hangchithe Tangkhul Mayor ngalalong na primary health center li tayang sangmi the health center with doctors kala staffs pingwi kashok kachang ngasan ngarum haira Chili lang mai the Phungyar area li later collation now pingwi wang sanitary pads la tayomi haira Ngasan ngarum sa kahay maram ping wiwang concern authority pingli ngakaw mi khawai ngaran haura the TMNL na hanga Ihau Tangkhul ngishan hiwa thalak gayang shan ne ramai naw mran naw li khang John maklei magathuk pingli migza mikhamang imang wi de magapning itum ko tong hui ka chiwi ningri nai no okthi ka yur ne aje pandemic hina itum li ka chung ka chot ngsak ka ta mitran yur ka tewi ngishan ka chung ka influenza ka ta mitran ima yurwi ngishan phning ungda akaina akhang ko chon ngrok ta akaina akhawi ko chotli khangphing rok ta ring khwai ring rok se ka ji Tangkhul mirang la long na apam ko chi da chat ga baw kham lan na tuine Public Health Engineering Minister Lozi Dikholi Ajikum wi National Corona Warrior Awardee Akha Sata Kapangkhui Haira Award chi Social Work Riyarmi or Sami Gahai wi wang Dalit Satya Academy na Kapangkhui na the Manipur News wi paw na hanga Khya Kala Kahaya Award Dikho na Samkapang Hili Mau Council ina Mau Students Union na Niyang Khung Ringkapa Phongchok Haira Minister Dikholing Sota Manipur wi ina mi Hantrup Katali National Kala International Awards Rakhara July Tarik Tharata Khanithang 35th Rashtriya Samarpan Vijay Diwas New Delhi li Sakita Khalaye Ranye Chili Pangran mi Kitalaya Mi Mau Shok Thatar Kachi Atam na Hapok Laka Minister Lozi Dikhona Snapati District Wiwang Lungsanglak ina Odram Ngatharami Kahaina Snapati District Hospital wi Kare Trunet Machines Kwisang Kami Mang Maningla Kachat Ngaha Kawai Akap Akai Oxygen Concentrators Oximeters PPE suits Masks Hand gloves Fogging machines Kala Kangatek Kankhana Ot Ena Yari Pingling John Rami Kahaina the Shanghai Express wi pauna hanga Minister Dikhona now Kawai COVID Kagaza Pingwi Wang Lupa Lak Thrata Phanga Gatawi Operation Theater Equipments Losang Mita Paumata Lai Kala Maui Primary Health Center Pingwi Wang Ambulance Kwisang Mi Haira da hanga Class 10 ena Class 12 result assessment criteria shok haira Ajikum Mimau Hina Maram Sada Manipur wi Class 10 ena Class 12 wi Porika Masa to the result Katada Ki Mawang ena Miracle Kachi Manipur Education Board na Chithe Mi Haira Class 10 Katamno Pingwi Wang na 100 marks Willy 20 marks internal assessment ena Rara 30 marks na Class 9 result wi ena Khaye Sangra Kala 50 marks na pre-board exams li Sakahai Athishu da Mira Class 12 katam now pingwi wang na 100 marks wili 30 marks Class 10 wi ena khaye sangra 20 marks na Class 11 result wi ena Mira Kala 50 marks Class 12 pre-board Kala test katha wi ena Mira da hanga Katam now kachi katha na result chi niyang makhung le akha COVID situation matha khamek Kahai atamli atumwi porika thakawai board na ngaran mira ta hanga Education Department na classes 10 ena 12 result hi Supreme Court na Riyarmi kahai atam athishu ta July tarik thumrata akha thang maning akha chili thakmeta shok mira ta Education Minister na hanghaira Assessment criteria chi Education Commissioner M Hare Krishna Manipur Education Minister Soro Khaibam Rajan Singh Director Education School L. Nanda Kumar Singh Kala Council of Higher Education Manipur ena Board of Secondary Education wi officials ping na ngasan ngarumta twitak khwi kahaina Yauri bingwi mirin kakan hi shorkar wi matai makeup kachi kharin na the Chief Minister N. Biren Singh na phong shok ena ngasoda MLA pingli ena local wi minganing ping na la yauri pingli kathak wi lungli COVID vaccine kap khawai kasat sanglo the Chief Minister na hanghaira Chief Minister na aya awi Assembly constituency li vayan sangda ithum na
COVID mi mau hi ngrer khwisa chia kha mi abavna check ching ningkhang shar dakar sa haira kala vaccination hi na maning la apong malay mana ta yari li COVID ari hi kap khwisar haulo ta kasat luishit haira vaccination ki se ko yam kana kendra hujim yam paksana tawri ngarang mi yam pajan kapi adubu masi si koi honorable MLA mayam elected member mayam pradhan jila parishad club mayam se involved hundreds su tawri adu hena tawdo yar ro hena tawro kana masi kendra wise tawro sena ba ai kendra dei han hor ge na ngasi dei hori ai rong so dai si lo rong hak sakani rong so ge gi khundu dei da kapa volunteer mayam tawro kana yum kapi wena ai koi gi si ti am ro si masi forcing na su ya da ba adagi season nadre freedom of movement leido adagi freedom of expression de leido koi de freedom of expression si ju ima chai ho ya ipa chai ho ya koi freedom of expression ne madu kitang hai ro su phati ha adagi freedom of movement ne covid pakoni pam su thingya de film la kre ji la freedom of movement lei na adu de sigi post de koi I repeatedly requested to the people we need support of the people. I am a COVID Paga Isana Sukandaba Lambi the Tenagram. Sudden police check the Womatamda, suddenly a quina check was Taurumatamda, me kunta with the time pan positive with the Tenagram. I took a time pan on the Sala Sando for the Mikayam, Kayam Shirageva. She kitan Kanaji, Simayam, social media, the Gila show Haven Mayam, people come in Kajata, like Kushu. Sometimes no directive. Freedom of movement lay ye adu da wada ishadu like hai mahiksi del kanosi khoi gi bhairen chi delta bhairen chi ki sigi covid chi yawbro yawdar bai na yeng tho ka na yawdi er kan chapdi ai dina adu yawi khangde freedom of movement ni bang chakani haire di aina mi kam hadori ge ba am positive bohin ge dori ge si sai na khana ge dam adu na aina mayam da appeal tawni mo please akwai argument toksi life saving of life is the priority. We have to keep pushing. But I think the priority. I am not sure. Aduna please, mesti argument na tabada. Adu isu ina mari parai ina le diya roy. Bharat ki ina nahan nomada lak marfu manga kapi. Manipur ma state se ahum kapi ahum ki population. Like koi sida na kari gino siya na reluctant hoy badang na tawi mesti sandok ko pau sandok pi baji seranturan sandok pi bataw bino su khai re. Panamasu action lower yenge, Nanga Kani, Alagama, Tanga Kani, Mashi, action lower, Sigi, Penogomensi, dictator Roy, Sigi Gomensi, we Pagali, Mili the high. Aduna Sugumba Sikitanga Kushi, sense of when I ask for right, I should remember my duty also. I in a right tandem at them to the Agi Toshu, Shaisana Kanuragadi, I will see Paneva, Kobichi the Gika, Napopongani. Aduga zum right amok sum tani ai gi thodi tawro ina leina ni gedi covid si ai defeat to work to mala ai wona anxiety le ngarang mok ngarang mitra tu sui mi satru ki method positive work le 2% hai ji kano tawna curfew leina then somewhere kano ma lubhole re but somewhere je yimdong goding gi sanga ko ni mi pul laga thamung am pote yimdong goding gi sanga ga de office ko jang ko na pul isa na masi silai na si ne du dei marks up to ya de ai test tok ya de ai hira ka tok ya de si ai na logu da bodi si ne haije bodi da nampu to re nampu to wi hai nampu to re no mo gi sam hankal ai aduna ai gi earnest appeal please vaccination phajana tok yo vaccination is the only option actually music chiriba aduga positive boy sidagi kanna base vaccination sidagi hanbale ke nai adum tang ai appeal tawning me thank you Kamjong District Coordination Committee na ot mathame sapai khwai yarwi kathana bingli ngakaw haira Kamjong District Coordination Committee hi sahambhum Kamjong Phungyar kala kasamta block matiwi kharnaw pingli kala khathana pingli ngasan laga kasemna Civil Society Organization hina Kamjong District wi minganing ena District Administration li otsak rumta rekasang ot manga thakta khwik rali ngachon khwai ningrin ena semga haina ta
committee we press not akana hanga yari we phakawai we wang committee china hangka high block mati chiwi mi pingwi kachot kachang kala district akali leiran department pingwi apongli district administration li hangsang kapai hangsang ra ta hanga chi enang so the Indian Constitution we Article 371 C li mi haida khale provision Kacha Hills area pingwi resang khawai ot kasali state sarkar we sheikh khut machangla Hills area committee we through ena sakhawai khamaya mi ka hai chi kashmlak ena khuisang khawai sarata kamjong district coordination committee we press not china hanga Chirata Sada Kamjong District we Yari Kala Public Authority Pingna Mathalak ena Katom Mita Mapung Pata Ot Sangarum Kawai Committee China Ngakaw Haira Kamjong District we Azingli Kale Kasom Block Mawai Kali Aya COVID positive pi Aka Sampanga Districtly Mimauling Sharlak ena later Kagaza Mamanwa Kawai Panglak ena Hotnata Kalena Chirata Sada Kagaza Samkapang Mawai Kerji Kamjong District we DC Quira Phungyar Warshang na Jisa Kami Athishu the containment zone ena haimi haira. Medical mi ena authority na Kamaya mita kazat mi maningla zadun zadba masa pai mara ta DC na Jisa mi haira. Former Deputy Speaker Chingai ACW ex-MLA MK Prisho Shimrena 45 Chingai Gendrali reaching the unreached towards Zadrata Aya Zingtun Shongwi Sangolmang Va Kachai Humi El Pungter, My John, Tora, Kala Jampung Kali Vayang Sang Haira, Awitur Kazat Chili, Ration, Ari, face mask, hand sanitizers, oximeters, solar lamps, Kala Lupa, Ena Hanka Hai Kupingwi, COVID Relief Committee Pingli Mihaira Da Hanga. Seva he Sangatan reaching the unreached door, he BJP NDA Shorkar na Yarili Tingkum Shini Ngatara Kahai Kamayon Sata Kasana Da Hanga. Tor Chili 45 Chingai BJP Mahila Morcha, President Lakmi Horam, 44 Ukhrul BJP Mandal General Secretary Chingriso A. Chihui, Yuva Leaders Kala Party we Ot Kasa Ping Zangda Vakahaina. Enang soda under PMG, KAY and NFSA we Azingli Kami Sam Kota Tiosang Kahai Kala Transportation Li Aman Katawi Maram Lila Atumna Pengurum Haira Tahanga. Kala Chief Minister N. Biren Singh we Shorkar na Mimau Huiwang the Nukaikang in a constituency Chuiwang Sanction Kya Kasami Kahai Kachi Maram Lila Pejite Haira Tahanga. Pungtalila Atumakatana Pingli Sampangire. Kala itu my Johnny la katana bingli sampangda ringpalakaina achumwe hangkangai kala ko hangai jela itu mandal with truaina kala itu mai truaina sami hwai gawai arui kuilala pungtruk makai hile torali shoklaga aramwe thong hile tum hidata press media li kunna gong sampang sanai Ringpalake, Tora, Atona, itum nim talay ng rock milaga, itum achumli miran pangran kala migig message. Matalakay na miyayra, COVID hi, itum kasabay na tangda SOP ngak laga, kala face mask sang laga, lang may da, vaccination hi, mass vaccination sa laga, itum ngarar plongra, kala hi itum yuy kway sa plongra, second wave hi na itum li masatsung sakmra, Another third wave kung atam sarane na uraping ni section lakay niyang laka itum COVID thing ral laka khuyui sampangkwai salak se gejehi message mi laka itum hanung da khlai narui leitum tora jing ni tare kala champung ni tare aheng ni tare leisan kala langmai da chiwe khuping chili wala ka imphal hanung hogi nei tei da ta hap ka khnom le lak la chat ta khlai wang ral ning shi mi dlai ran so mirano Ajiwi Kamadaye Bauping and Angarum Lishitsa. Ukhrul COVID positive Kani Sampangli Haira. Tingrong Kaling Pongli training cum demonstration Somsaili Sahaira. Tangkhul Mayor Ngalalong na Phungyar subdivision area we Katana Pingli Ta Sampang Haira. Minister Dikoli Corona Warrior Award Wivang Kapangkui Haira.
Achui pau hi ena ngachang haira kanada khle na thum sai korali khama haya chimik chuang sa sirano